becek puniki sane kepicereng padewekan titiang. Titiang mewaste lo putu cinta Mahadewi Swata. Sedurung titiang nguning ngayang atur, nugrayang dumun titiang aturan tangan jali umat. Om Swastiastu. Sane wangyang titiang Bapak Gubernur Bali lan wakilnya nih. Sane banget kesumayan titiang Bapak Bupati lan wakilnya nih. Niwah para semeton sane terusna asihin titiang. Angayu bagian titiang aturan majeng ring ide saya wijuase duane asung kertuara gebraha ide irage nyidayang ngepupul iriki nyarengin ide pembukaan pesta kesenian Bali. Ide dani sane wangyang titiang pesta kesenian Bali inggih punika acara sane presiden ngemardiang kesenian ring sejebak jagat Bali. Tujuan kerentenan PKB puniki inggih punika kaanggan lestarian luar biang budaya Bali. Tur ngadungang para semeton Bali ne sane raharja lan kelotah kedua negara. Inggih ide dani sane kesumayan yang wantah kadi asal punika amatre sane kebaktian titiang. Ngiring irage ngawitin antuk ngelestariang budaya Bali sane sayan rahaja. Kirang langkung titiang lunas gengrene sinampura. Titiang puput antuk parame santi. Om Santi 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 Om.